Yemfanzana, awungitshele vele sasibadala ngaleyo ndlela. Awubheke phela. Angisho ngakutshela ukuthi kule viki eliphelile ngeweekend ekhaya kobe kunomsebenzi. Ya ngehla ke vele ngeFriday ngafika ebusuku eDontoni. Hayi mangivuka ekseni, hayi ngigrand bengilele ekamereni lakhulekani. Mangivuka ekseni, hayi ngibingelele bo uncle sebafikile vele ngoba bona bahlala eMayflower. Hayi bapakile ngaphandle ngamaveni abo. Ngiyayibona imbuzi lapha iboshiwe esihlahleni samapentshisi. Ngithi hayi lena sizoyidla yabona. Hayi uncle lithi hayi asihlabeni imshana kungaze kushone bomama bazocala bapheke emathumbu nayo yonke into nathi sicale ukosa. Ngithi hayi akunankinga uncle ake ngicollect bomenze sihambe siyoyihlaba. Hayi masifika lapha phasi kwesihlahla vele sekubizwa nabafana baka makhelwane ukuthi bazosilekelela kuhlaba. Athi uncle phezukwayo umshana abuke mina. Ngimbheke. Mina ngikwaze laphi kuhlaba. Mina ngazi ukuthi ekhaya makunomsebenzi kuzohlatshwa mina ngibamba ibhakede ngikhongelela igazi noma ngibambe lokhanje ibhakede ngifaka inyama etokiwe ngiyimix endlini ngibeke eceleni ezokosiwa ama-out. Hayi ukuthi kuhlabe mina. Hey uncle ngithi liyadlala ngithi hayi uncle mina ngikwazi kuhlaba uthi hayi mawungafundi manje uzofunda nini? Hey ndoda sengibathe ngiyangifaka umese awungeni lembuzi izokophela ngaphakathi hlaba into ebonakalayo hlaba man. Hey ndoda ngayihlazisa labafana abancane solo bayangihleka labana bo 14 15 lapho omunye uthi awuthi ngikulekelele malume mina ngiyakwazi. Hey ndoda nami nantambama sekuyolalwa ngitshela ukuthi hayi no ngicene ngihlabile kushaphe yabona nakhona lento kuhlaba mina bengitsha ukuthi stage sami besingakafiki yabona sokuthi singacala kuhlaba manje. Ngithi ngiyolala yabona ngabo 9 ngikhumula amabhutsi ngitintitha inyawo. Ngivala kumfana kwakhulekane ukuthi cha uthe umama ngikutshele malume ukuthi bantu abadala balala egarage. Hayibo sesibadala ngaleyo ndlela awungitshele mfethu emfanzana sesibadala vele ngaleyo ndlela yokuthi sesiphathwa njengalama uncle besisolo siwahleka. Nasibongile phela ngithe mangimfonela just manje before ngikhuluma nawe ngikhuluma nasibongile efonini uthi naye bamfakile bathi avubela utshwala uthi akakwazi ukuvubela utshwala ubathe anti-midrand asikwenzi lo I don't know how to bamfaka sesibadala manje.